Linjani ngicela ukukhuluma ngama-pain killers. Mina ngiyaphila. Sibona ilanga elichisa sekuntambama. Kujayelekile ukuthi nxa silala lapha esifuthelwa khona sizihambele epharmacy sifike sizithengele ama-pain killer ngenxa yokuthi ungahamba ungela prescription uyawathengisela ama-pain killer. Ungaphunga uhamba uthi ngifuna iBrufen abakuyalisi bethi ngaphi prescription. Ngifuna iParacet abakuyalisi angithi. So sesazijayeza ukuthi ngingafuthela lapho engifuthela khona ngiyakhetha ukuthi ngcono ngizihambele epharmacy. Bafike banjani edispensary bangithengisela ama-pain killer nginjani ngizinathele. Angifuni ukuzosola lokho okwenziwa ngabantu kodwa ngifuna ukuzoxwayisa ngobungozi bama-pain killers. Yonke into esiyidla ngomlomo esiyiginyayo nxa ilobu poison thile kumbe ilobu toxicity thile kumbe ilobu chefu thile ngaba iphiliso ngaba ikudla ngaba yini ubu poison lobo kumbe ubu toxicity lobo kumbe ubungozi lobo busefwa isibindi somuntu. Ngakho ke akumelanga isibindi somuntu silale singesisefana lamaphilisi nsuku zonke. Ngizayenza isibonelo. iParacet yena leyana siyijayeleyo ukuthi mbijana sengiParacet mbijana Paracet akusilungelanga isibindi sakho khona khana. Kwesinye isikhathi enye into igula yabe ngafuni ukuthi unathi iphilisi. Kwesinye isikhathi kuyabe kumele uthobe. Iqolo nje libuhlungu ufuna ukuthotshwa ufuna ukurajwa ufuna imassage wena suginya iphilisi. Uthawa likhanda enxanye ikhanda lakho libuhlungu ngenxa ukuthi ustrainwa ngamehlo mele uye screen wamehlo ngale kumbe ugqoka amaglass kumbe uthola umuhlo wamehlo wena suchaya iphilisi. Isisu sibuhlungu ngenxa ukuthi idiet oyidlawa ehambelana lesisu sakho endaweni ukuthi wena utshintshe iphilisi wena utshintshe diet wena uginya iphilisi. Yananzelela kunengi esingakuzwa ubuhlungu esingabuzwa emzimbeni obungafuni pain killer obufuna siye attack yona liyani into yenza ufuthelwe ngoba ufuthelwa nje kukhona something wrong yiyo kumele siyilungisise before sikunika ipain killer ngoba ipain killer iqeda ubuhlungu ayistop ayelaphi okuyenze wena wafuthelwa. Isibonelo samehlo engengasikhuluma nxa kuyikuthi amehlo akho abuhlungu ngoba aboni kahle uyakwanisa ukucina uchawa likhanda ngenxa amehlo astrain uchawa likhanda nti wona ubusuthatha ipain killer yakupholisana ikhanda kodwa ukustraina kwamehlo awukwelaphanga. Ipain killer lani ngaphela emzimbeni azaba buhlungu futhi. Kumbe ungasebenzisa ifonele brightness aqalise kahle. Kumbe ungabe endaweni esomsindo aqalise kahle amehlo lana ngoba amehlo awukwelaphanga. Uhambe wathola ipain killer wathulisa lapho kubuhlungu khona. Kodwa okuyenze okubangele ukuthi ubuhlungu lobana buze bube khona awunjani awukwelaphanga. Ukuze ukwelaphe ukuthi uhambe kwabafundele umsebenzi bakuhlole babone ukuthi inkinga ingaphi. Balaphe i-root cause, imbangela, isisusa, impande yalapha inkinga ezivela khona. Balaphe yona. Kulokuthi wona ezithathela ipain killer laphana ku dispensary. Isibindi siyabe silokho esithwala nzima khona pha. Ngiyabonga.